Hagajing lakai T20 World Cup happening ke Ireland Persia ke Oman. Haba pai syagna ke jing lakai ke Ireland kala khur ganam job. Hadin makalala ban pelim sok ya ke Oman dak kendai pun runs. Hagajing lakai happening ke Scotland Persia ke England. Hagana ke jing lakai ke England kala khur ganam job. Hadin makalala ban pelim ya ke Scotland da sun weekend. Hagway par ke jing lakai T20 World Cup happening ke New Zealand Persia ke South Africa. Haba pai syagna ke jing lakai ke South Africa kala khur ganam job. Hadin makalala ban pelim ya ke New Zealand dah new weekend. Baling bang jing job ke South Africa kalau yok benrung lupa syaka Super 8. Hagajing lakai sedang jong ke Indian Super League happening ke mohon began SG Persia ke Kerala Blaster. Hagajing lakai ke mohon began SG kalau khur ke nam job hadin makalala ban pelim ya ke Kerala Blaster da Arlanon. Hagway par kecing lakai Indian Super League happening ke FC Goa Persia ke Inter Kashi. Haba pai syakna kecing lakai baru artli ken hun kia khait da mar shigul har bukut kecing lakai. Hagajing lakai Serie A happening ke Inter Milan Persia ke Juventus. Haba pai syakna kecing lakai ke Inter Milan kala khur ganam job. Hadin magalala berpelim salit ya ke Juventus da Laila R. Pada ke gol penjob jo ke Inter Milan layo ban tiapa shwa ban kut kecing lakai kata ke menit ke bakandai peu. Hagajing lakai Bundesliga happening ke Werder Persia ke Bayern Munich. Hagajing kecing lakai ke Bayern Munich kala khur ganam job. Hadin magalala ban pelim ya ke Werder dan Lailanot. Pada hagajing kecing lakai Hurricane layo ban tiap argol nag benta ke Bayern Munich. Hagajing lakai Ligue 1 happening ke Paris FC Persia ke Lens. Haba pai syakna kecing lakai ke Lens kala khur ganam job. Hadin magalala ban pelim sok ya ke Paris FC haduk San Lanot. Baling bagar ke jing job ke Lens kala Biang Shah ke Kyrdan ke meningkong haka mi ya keng point haka bakala Pynhiar Kyrdan Biang ya ke PSG Shah ke Kyrdan ke Baar. Haka jing lakai La Liga happening ke Real Madrid Persia ke Real Sociedad. Haka jing lakai ke Real Madrid kala khur ke nam job. Hadin magalala abad pelim ya ke Real Sociedad tasau lakaway. Haka jing lakai FA Cup 4 round happening ke Aston Villa Persia ke Newcastle. Haba pai syakna kecing lakai ke Newcastle kala khur ke nam job. Hadin magalala ban pelim ya ke Aston Villa dan Laila Kawai. Hagajing lakai happening ke Liverpool Persia ke Brighton. Hagajing lakai ke Liverpool kala khur ke nam job. Hadin magalala ban pelim ya ke Brighton dan Laila non. Hagway par kecing lakai FA Cup happening ke Manchester City Persia ke Salford City. Haba pai syakna kecing lakai ke Manchester City kala khur ke nam job. Hadin magalala ban pelim ya ke Salford City da Arlanot. Hagajing lakai Saudi Pro League happening ke Al Fateh Persia ke Al Nassr. Hagajing kecing lakai ke Al Nassr kala khur ke nam job. Hadin makalala ban pelim ya ke Al Fateh da Arlanot. Pada hagajing kecing lakai Ronaldo liyo ban tap shigul nagamata ke Al Nassr. Hadin baulawan pai Biang Shah ke ken hun. Baling bagana kecing job ke Al Nassr kala Biang Shah ke Kyrdan ke Baar. Haga mi ya keng point.